Haga jingla kai I League haprenga Dempo SC Persya ika Gokulam Kerala. Haba pai syagana ke jingla kai ka Gokulam Kerala kala khor ga nam job. Aden bagalala ban pelem ka Dempo SC da shigol lanot. Badia ga shigol juga Gokulam Kerala le ban Thep ha ka minit ka prapan riu. Agoi par ke jingla kai I League haprenga Real Kashmir Persya ika Srini didikan. Haga ne ke jingla kai baro art ligi ken hun ki khai damar argol adu bukod ke jingla kai. Haga jingla kai Serie A peringkat Atalanta Persya ika Juventus. Aba pai syagana ke jingla kai baro art ligi ken hun ki khai damar shigol. Yaga shigol juga Juventus le ban Thep haga minit ka basan peusau lengbau ka lulu. Badia ke shigol juga Atalanta le ban Thep haga minit ka nyau peupra lengbau Matteo. Agoi par ke jingla kai Serie A peringkat Como Persya ika AC Milan. Aba pai syagana ke jingla kai ka AC Milan kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Como da arla ka wei. Badia gini ki argol juga AC Milan le ban Thep nengkong Lengbau Hernandez haga minit ka nyau pewei. Badia ka gol ka ba ar le ban Thep Lengbau Rafael Leao haga minit ka nyau penreu. Haga jingla kai Cup of Portugal round of 16 haprengka Florence Persya ika kenhun Udi Maria ka Benfica. Aba pai syagana ke jingla kai ka Benfica kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Florence da lai la ka wei. Haga jingla kai Bundesliga peringkat Holstein Kiel Persya ika Dortmund. Aba pai syagana ke jingla kai ka Holstein Kiel ka babat ya ka kerdan ka ba ar na try jong ka mi ikhen poin kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Dortmund da saula ar. Haga jingla kai Indian Super League peringkat North East United Persya ika FC Goa. Haga ne jingla kai baro art ligi ken hun ki khai da mar shigol. Ya ka shigol jong ka FC Goa le ban Thep haga minit ka riu peusan. Badia ka shigol juga North East United le ban Thep haga minit ka nyau penreu. Haga jingla kai Premier League haprenga West Ham Persya ika Fulham. Aba pai syagana ke jingla kai ka West Ham kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelem ya ka Fulham da laila ar. Haga jingla kai haprenga Chelsea Persya ika Bournemouth. Haga ne jingla kai baro art ligi ken hun ki khai damar ar gol hadu bukot ka jingla kai. Badia ka gol penia khai juga Chelsea le ban Thep hashwa ban kot ka jingla kai. Kata haga minit ka bakhandai peu plusan. Haga jingla kai haprenga Brentford Persya ika Manchester City. Haba pai syagana ka jingla kai haga kela step baro art ligi ken hun ki khai klemla bat ki jar. Badai haga kela mit kata haga minit ka ban riu peu. Ufoden le ban Thep ya ka gol ka baningkong na ka banta ka Manchester City. Bar haga minit ka nyau peu pra Ufoden le biang ban Thep ya ka gol ka ba ar na ka banta ka Manchester City. Henry haga minit ka ba pra peu ar ka Brentford ka le ban Thep ya ka gol ka baningkong ka jongka ka ne ka jingla kai lengbau visa. Bar hashwa ban kot ka jingla kai kata haga minit ka ba khandai peu plus ar ka Brentford ka le ban Thep ya ka gol peni khai lengbau norgat. Balengba gani ka gol baro artli ki ken hun ki khai da mar ar gol hadu bokot jong ka jingle kai. Hagoi par ka jingle kai Premier League haprenga Nottingham Forest Persya ika Liverpool. Hagani ka jingle kai baro artli ki ken hun ki khai da mar shigol. Ya ka shigol juga Nottingham Forest le ban Thep tang ha ka minit ka pra lengbau Chris Wood bar ya ka shigol jong Liverpool le ban Thep haga minit ban riu penriu lengbau player substitute jongka Diogo Jota ulio ban Thep tang hadin ar peu ar sekon bau mi madan ban lengba gani kijing khai ka Liverpool kadang bad ya ka kerdan ka meningkong kat ba ka Nottingham Forest kala kiu sya ka kerdan ka ba ar haga mi ek point.